guys, muze tujyane tugiye Kanzenze munsi tugiye kuza kwirirwa mu gikoni dukora duteka so rero reka tujyana. Ewana nayo nazindutse kabisa ibintu byo guteka ndabyubaha kugira ngo ngereyo kare ibintu tubikwakwanye maze bize gukunda. Aha rero nari mpageze ubundi tutadutangira. Ça, c'est quoi là? Ça c'est des maracuja. Oui, maracuja. On va faire du jus de maracuja. Oui. Et ça, c'est maracuja. Ça c'est maracuja. On va faire du jus de maracuja, des oranges et de mangue. Oui. Tu vas adorer. Adorer. Oui. Et puis on va faire Les carottes. il y a des carottes, salade de carottes, des concombres, des oignons, J'aime des bien. tomates. C'est ça aussi. C'est les croyants. C'est les oignons. C'est utiliser des gemmes quoi. J'aime ça les oignons. Encore, c'est les oignons que non. Merci. Et puis ça aussi. Ça, c'est quoi? Encore les laver une deuxième fois. Tu vois? Sasa rero ibintu twari tugiye gutegura uyu munsi ni ibintu bitandukanye. Ni akamini branch k'abantu bakeya, abantu bakuru 5 n'abana bakeya. So rero ibiryo byari byibanjemo ibintu biri healthy n'ibintu biri kids friendly. Ni ukuvuga ibintu abana bashaka kurya kandi bishimira. Rero murakomeza mukurikira ino video, harimo gukata ibintu byo kujya mu masalade, inyama, gukora gato, gukora ama pancakes, ama gofle n'utuntu dutandukanye. Murebe ino video paka irangiye maze mwirebere ibintu ushaka gutegura mu gihe ushaka kuba ufite abashyitsi bakeya baringaniye nk'inshuti zawe mushaka kwirirwana guhera mu gitondo. Iyi video yagufasha kugira ide y'utuntu wategura maze ibintu byawe bikagenda neza. Ahasigaye rero enjoy the video kandi rwose tubibutsa ko ibintu dushaka kubibafasha kubitegura iwawe ukadutumira tukagufasha. Icyo musabwa gusa no kuduhamagara ubundi ewana ahantu tukatwika bikagenda neza. Murakoze. Hano nari ndi gukora jus nziza y'umwembe, orange n'amatunda iri healthy kandi iryoshye koko. Ewana uzayigerageze mu rugo uzambwira. Ibaza inyama zabuze ariko mu biryo twateguye ntibishoboka kabisa. Inyama ni iza mbere niyo mpamvu twagombaga kuziteka. Aha rero twe turi guteka inyama z'inkoko, hano turi gukora ama French toasted bread, mbese ibintu byinshi bitandukanye, amafiriti, ibintu byiza kabisa. Aha rero nari ntangiye gutegura ibiryo byaje bimeze neza bisa neza, mwe mukurikire. Umva cyaze twarariye ntibagarutse. Ibintu byari biryoshye bimeze neza, abana barishimye kandi nkuko mubireba byasaga neza. Ahasigaye rero mujye mutubwira tuze tubafasha gutegura ibintu byiza kandi bisobanutse. Ewana keke rero twasorejeho yari umva yari iryoshye, iri soft, iri so delicious bikaze. Mujye muduhamagara tubafashe gutegura no kwakira abashyitsi banyu. Bye.